Pindah Salawang Kapatua Klamalong hina konsensi angkalong PSLC lapen Kongres yang dung apai ke PSLC bang suri si suse abang pubang piatum pini PSLC ben ci open lapen Kongres ajeng setri abang pu ci open istigalong tidak BJP mati tim karbiang long along lem rapiat nangpu pini nang mars tu no cepat dulu asini tum dame tim karbiang long mati distrik BJP hin pentateng onno lapen sekirang dia sayang dengan dame hitung akini aban asu cipupe pin pensi adak salawar arat kisung ana sayang dengan dame isi pen kapicun jiapan sayang deng klem pon rapiat po lapen penna ba bangke cingtho konsensi bang suri phobak sose pusipu ada kidone PSLC da me rang dum lapo inun bahini doji he noglo ngri lage da ki ongdung ai PSLC ke hada tapen apke cingtho konsensi da rang dum po 31st lage di fulong no tare hini ke kapijutlo da di fulong di barikha por non ke sai ke chati ya por lasi laso kedeng kon kang thum karni laso asang deng ke ansing toni kokko lasi ko barikha par de pen bulong te arbi hamde ra phi te ko nitu laso sai den ke continuously claim kon Kalau film, mana pun cutting tu, saya kedeng bola aku. Ani cutting tu, saya kenal. Kami na dok muka division ke perlu jahit kong. Lang tu division lukian kemana dah. Lingkaran kau mentak yang betul betul lagi. ala kontraktor fan nitum laso support notice pian no kontraktor bang reply chipi pela la pela kontraktor fan blackmailing puri khanta state government men pathai la pela kontraktor fan blackmailing jongsi blacklisted ko jongsi improve prong te lake akapre ka kam ke claim no Panung peter long le pota ke joy pano likerafi long le pota ke joy kielo lasi komane jongsi long le pota ke long le inglong aso dolan pulong te pultinya ke na hot je presidentialidad tum je thanta je lake long le pota duplicate sita hala tum duplicate long le pota ta jewa yat nanji apono hala tum ta long le pota ke to duplicate ka kaninje tuman ta jewa yat nanji apono jai ka thar pen cheng loglo sita ala tum pilong le dati ke kipi ke ni tum tim kar jang long mate kar jelo autonomous council pen CPG lasi ke long le etom doni yong sitolan pulong te nili tum nili nang chak lo na to me apply no bi phama ke joy pen nang pipo check lo joni en pom pen ke long le tum phanan long le pota ke joy pen nang bila po pusel dor panda bodo check lo joni en pom dor marle to la som si dak jol jiwan mission abe lang ki jona phan ka dore non jol jiwan mission second phase scheme ni tum phanan hanglo lasi jol jiwan mission hoy pe dak mi sen ki jona lang war cycle om ja phat nili unan salwo lapen ho dak lang tenga arong tin lang di pipon ja phat body pon po pusi kang dak kon don ma letu don ma letu ele tum handbrake ka hang bom lo na development la kam da claim bom nang ji handbrake lom le tik ke tum sang nang ne handbrake lom le ko ta me long le pota ke joy pen long nang ji handbrake lom le ko ta me salor pen hulang tek la pen ke huluchina luchin bar luchin lang soan mesen na towar ke da mawar sai long nang ji salor pe luchin lang soan mesen ke da mawar sai ta long ik nang ji don mar le to handbrake lom le ko ta me
Liso jang pen cenglo rong ro ba meetingan amayan mesen kacing baje barsai dak open station anjing hemplek long le ko tame kacu tikiara to lada dak ke lang awal sai ta long anjing lasi don le to ye tum hemplek kacing nang empia ke hai atuni hata ni nje alo alo mai janing je ye horens Omar Singh kisah ke hai phal na tum ator ke so naya vote pilo pido arja log vote ke na tum pe hai no lapen pe hai ke ra pilo ke ajiring gloi pen ka che so handbrake hola handgun thira lo parliament lo alangi article 244A lo alangi paninge tuna alangi paninge lo lam chak pilo na to hir tume nang tu nyong sini lipat vote dan pipen dan pehai pidong ada lo vote pipen dan pehai pulang ke nili tabe parlimen lo keceng siasa endeng ke nili hemplek ke putha nili ningjeji lasi juga ramdan parlimen dolo dilhieron sopia lo hemplek na gitike nanya murti lo dharna ke toke na pipen tu nihetse ningje ino beskar biang lo APSLC Atun Maipu LA Atun Maipu Indro Singkimu ye hemplek ke hangam APSLC tumke nanya murti long si hemplek ke hangam tahu hemplek ada si dhana to nam board asi memon nam pidanda punya murti ke hemplek yang pidek the konsil ta hemplek yang pidek the DC office hemplek yang pidek the state government handbrake yang pijak है autonomous yang pijak है handbrake yang dipijak है वो parliament lo Narendra Modi yang pijak lasi itu MP alam li phere pinpen alam cak kapet playing apa alam li parliament lo prime minister Narendra Modi thengno home minister Amit Shah thengno Ratna Singh minister athengno minister के द्वारा थेंगनो MP के द्वारा थेंगनो अलावी फेरे रे पिन पे ना जाके इंक्लूड पेन काचे सब हेम प्रेगमेंट पेन